Ki artli ki sengsan perthei na po ka Motion Road constituency kata ka Hill State People's Democratic Party bat ka National People's Party. Kilayapan i ka jingklan bor da ka jingetut ki pat ba ban wan sngap ya laki kertong ki ba kershan hakaransan ya lab election ka balong hayo riang do. Ya kertong ke NPP ba Gardner Soshang lawan ban senran lang ru u MLA barim ubadang de ru UMDC ka Motion Road uba gigur merthong uba MHS imli MLA barim uba kit borlang norem bat kiwe ki bala ajing kran ru hakate karansan ya lab election. Kat bayo kertong ke HSPDP uba Srali Rashir lasen round u MLA ka Motion Road uba Methodist Dekar ka kong badariti leng do nong lat kertong HSPDP nanong ston bat kiwe. Hakate kerensan yang lang jong baro ki kertong balapenya da kedor barsnong riang do lawan banishim bentalang ru da kertong ka seng kongres ba kodang Rashir u kertong ka seng UDP ba Sranli Rongren bat kiwe de ki balapan pau ya laki jong kinia bat kinong rem jongki. Ya gitu. Kita bro kini kita persawah. Soba menyalek yang desa du station. Kiu baca station. Kiu baca parti kabanan komtam hakarin de. Parti kongres kadeka parti kabala sayang lemba na Nehru Gandhi, Indira Gandhi, Mahatma Gandhi, Rajiv Gandhi, aduh kini kipun joki Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, aduh Priyanka, kini ki kandang joki Gandhi, kepala sayang kong ia kadeka parti kongres. Bat kiwei ki ruflau jong kadeka rinde kalayo ia kaban pon lade ban pelong ia kadeka parti kongres. Namar kata kadeka parti kongres kadeka parti kabanin komtam. Ka parti kongres kadeka parti kabala Lemba ia kaban sensal ia karinde. Habreng ke sensal ke jongki ia karinde. Kamdon kalau ke nakabenta ki jaibun liu nakabenta ki nongsom sulang nakabenta ki nem ki sot henry abangi yang menjual bagi waipat hakiri ki swi iyoi balabak ya ke sensa lomba ke parti BJP la pembi sibun ki hurira la pembi sibun ki jingge nakabenta jongi ki nongsom sulang Nagrata jongi ki pagba, apo jongka jela, apo jongka step, apo jongka linde baru kembali. Arliang kaliang jong wada adal bat nurung dekat buram UMLA jongka not silong kelas dang ban penpau banta ba kan all fight no balayo jing tebru ba MP badan buram undan siakani kaliang lana kalong kumta lana pidang song sit ke ketunjing urai pra gabong kongdeng kong na hau pra iyo kan kelalang pendan kongdeng kong na pin saja kuah berkat ko penari kebaik jaga mau serat konsumsi ngilam sa penbaik haki cing hala haki serok haki jong ong jongki bangi ya kari le ku memle jongi se haba ui ya kari ui jaga jat bereu ui ya ka konsumsi nong kedam jongi wanra ya ki development badong badon ku pune amale ha ka dong ka than jong ka bosurut ka jongi uban laban traikam tang haki sistem siteng ban wanra hado lai spark terortam tomi naik jing tapti namar kata ngakerpat yapi bapin island ya kakti kadiang ya kasibut ke bakor ke jongui hai mahe sali bailong kumunong ikhwat jongi kumu MDC baulong ti kadiang namun taban yarap lami omale hakaban pentelun ya kiroi kepar ya karoi kepar jong kadong bat katain Motion Road ke jongi kajing penjab ke jongpi ya mahe sali ya kaneka kelip mat kementa kan long ke burom lamta amale jongi di kelen hamdai bak ke election
kanta model pulai ka parti ka bakunta ka bakal kunta kinoyalam kimalar raikut raidam na kamenta kiege kidukwa kidikhan kidukwa kere na raiding ya NPP ka bakut kalong hadin arsni puk sa NPP Nako buram kinoyalam doga hilstedes ka LCDP nang yang kawai kalawa kirwai ka parti NPP Katawe kasur hadap telhi hadin asmi polis NPP. Ada history. Mentang apa dengan NPP. Hak badai berkiwini parti kampam ke parti ulum ke parti NPP. Lawan saya di isu kita NPP. Mentang anggota langit apa itu? Ni hak yang kuat yang tak dipelongan. Boleh bimbang musnah. Boleh Abdul Mullah kasih musim. Mana yang keting keli, mana keting kuat, mana keting pacar, ketemu sama sumber kira terkumpul. Semua dah lau. Jangan dah lau ini. Hak bangala yung ina na kanyang kikma. Hak ini kidong kitay. Hak bangala yung lap, banong ujarman. Hak bangala yung penbek, yang kanyang penbek pot, yang penbek sambat ka asa. Hadir ni kabangala yung lap, kumujarman, yung kanyang regional committee, yung ka West Kasahil. Banyak penbaik dok yang put yang sam yang kini kidong kitay jogi. Hak badai ka tara bari ka hahim. Like dok ikalang pik berasak teng harum kita. Kalau wait hak jinglek ke juga aku bicarman. Nasmo tho ya ka bor jogi paipa. Banyak ka dor jong ka sur jogi paipa. Ban hak bagaimana le? Ngila jok yang kini penbaik put dari tang ka sur jogi paipa. Naki arpo like lagi snong kita pilih penbaik. Pulai Krishna, haki bangere penbet, haki jolong sarman juga. Ngila jok mangi arpo weiteli ngila yok ban pensem ban long haka set mereka ya arpo weiteli naki arpo laiteli yang kibangela dari penbet. Baru ke kade nampa ban cibe kaburam lade, hendai kade kaburam jok dipaita yang kebakile yang mi kabak perkelai ke bar. Hoi idei naka parti rulong. Ngia don kiwei parti rulum hak bangas kuburam ke cintan tu kiwei ki para parti rulum nei ko kilok bae ni don kiwei ke mission hak bangaria trainer ba bat kata kalong ba ban perkhai do kan kiwei ke parti rulum ngiem ong makiseu kiwei parti rulum nei kiwei ki sisa ko kilok bae jong kari jong kejat benreu ngais kan pi menjor batga Balarang ipersang makin klaim bon teli ke parti rulum. Hak makut kan penlong bagi petelon lut ya barok ke parti rulum. Tena kaptayo pi ki paita ki baik ke parti rulum. Tokhan to je ya kene kecing sisa. Pi yang menjor dan bergai ke sisa. Balarang ikuat berklaim ke parti rulum. Tolong berklaim no kan ke way ke parti rulum. Ka parti UDP hak bakal keteng do ka United Democratic Party. Kene ke parti hak balasen. Halor kinong rim, halor kecil kuat berkecil anggur, ban penyalang kawai, ban yang penyateli kawai yang parti rulum barok, United Democratic Party, kaparti, daga keteng hingga soso, bagai kecil anggur, bat katong kalong, ban yang penyalong kawai dak, yang parti rulum barok sebenarnya hak kau beri ban kerja